Salamat punong barangay sugad man kan Ma'am Gladys sa iyo maupay nga masayaw. Salamat punong barangay Jaime Laurino sugat man sa Nimo Padis, si punong barangay Ripika Kapangpangan. Salamat sa niyo maupay nga sayaw. Salamat punong barangay Nicanor Balikwas sugad man kan punong barangay Analisa Akyat sang kanira maupay nga sayaw.
Miski Federation President, sugad man kan Ma'am Aisa sa iyo maupay nga sayaw. Salamat Sir Johnny, sugad man liwat kan Kapitana Jesus Sauko sa iyo maupay nga sayaw.